into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my grace is centered on your grace. Adom, could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Now by your loving kindness and grace and mercy brought me through. So the essence of my faith is all centered on your grace. Adom. Hey, Adom. By your stripes, I am healed, I am free. So the essence of my praise, because of your grace, I don't look like what I have been through. You turned my pit into a well. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom. Hey, Adom, Yami. Adom, Metiasi. Hey, I want to tell me what. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom. Hey, Adom, Yami. Adom. Hey, Adom, Metiasi. Hey, I want to tell me what. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy
essence of my praise is centered on your praise. Abusia Adom Auti or Adom 106.3 FM. Adom Ahengua nim dwumadi na abusia no pay Uti Bishop Yawusu ansa dwumadi so na Uti me dem Rev Ofori-Atta. Abusia yetra mo enche na je say 45 minutes na dey brain no aso ya sorry. Mo bia mo hwe amanone maybe to say Coventry, Luton, Birmingham, Croydon, Spain, France, US, South Africa, Italy, Holland, Germany, Birmingham, and I baby to say Belgium. Munina Edamasi said the Biada with the Mofidian Atua. I wish ya. Sabrem no Casay, co Facebook, Adom 106.3. Na Omodi answer, we like your page, you know. Now I share, we like your page, you know. I share. Na said the canon of Freunia, non so Frenunia, non so Frenunia, Wadamfu, or Wadamfu, so afraid Adamfu, never or Sida, Ebra. Can also say, we say, you know, October bonds, Bishop Yawusu urge you. Omodi answer, we send messages, nobody afaho, be a woo October Biano. Modi answer the Father was a bishop, dear Ochna, the dear Ochna, October bon, Fafaho. Birthday now they are for the fa if him for baby says so for him from 0509 15 10 10 0509 15 10 10 what if I want Bishop and Sabeka had the amount. All right, yeah, we are now October born for Nibia and their birthday in Susunaja. I wish him at the account. I was saying watch you about Adom 106.3 so when your papa so hoye nyankopon ahoden nadom ayekese pa ewo so abusia anopai ene fiada yamfia ho kwa urade nyankopon yense urade ahoden nadom ene bambo urade an makora ya hwe so aboye ho ban in fact ono na wadutu ya namu ede asiye enra ada papa efa extra a book of Esther chapter 4 ebra Esther no wofa the woman na sabri na o makwa kodi nkwaso ma ne wo fa your friend Mordecai the Bible say o te say obi abopo bone afa Jewfo ho pa mo kon apepa wo mo ahye wo mase afi asase so ne ha branti pa eno nti hwesem say na Mordecai ehunu de aba no nyina no Mordecai esunsuan na ntade mu na wodi ayituma ene enso ekata ne ho na ofri ade ko ekuro no mfimfini na osum esuden ne abusia Jewfo wo kwan a wo fa so express omo yaw omo express ade ekoso na omo mpe na omo pese omo kwa urade nyankopan anim na omo sra urade na ade na no den a kwan a wo fa so twamfoni fa no ena hunu Bible say you mu ye ne say atade e so mu sunsan no wo masade enso egunti so efra yituma wo betra wiem na o mo twaadwo esu ede na ekoso de na aba papa ba ko hefre ne yema ena wakobo pobone say enkrofo bi go krom ho a omo no sa gofo sabi omo ye dwe papa omo mu he ena omo sa doso we be mia bebre ono na just positions omo so ena afa enti ono akasa fa kwan bia so ma ye shemra na ono azu ye hihye se be ya Israelfo nyina firi ho Jewfo nyina firi ho eno sa atwere ene letai ene bi ko kan Mordecai sa ohunu os dabi e was ye bi fa ho ye no na Bible say otu anamo ekọ ne wo faase a na sa abre no olu so nyame abie kwan ama no nyame ani na bro otu kwan okoye akwa obi manso no nyame ya adom e ma hye onu so onya be papa atena akwa ye ohiyere ohima enti be peso obedu ye na so onya post bia na e was otumi dijuma ena Bible say Mordecai suma me de sanse mi command say ukọ kankire ohima Esther ukọ bona mane na mo kankire ne say yes yeni na obi nim di ntira sabri ede ne bebedua ho anaso kokọ ye ohima ebia bibi senti
abata se ebi abibi senti ena obepia oka kire ne se wonye bibi mfa ho na se wontumi anya bibi amfa ho a oje de beba o nka hu se oni fiefo omunye omutiri endim da abusia eno no na ne ye pese de gina ho na ye pagya wo man Ghana e de kɔ ewurade anim obi nim senti a ne me betena so far dum da kwa betena so pani Dr. Kuviantwi Eteha obi nim de nti na kɔ ye MP anase sebe obeye running mate anase obeye akɔ join amanyekuo bi na wo ye amanyosem obi nim de nti ene sinya sa kwanya no a Bible can Israel for assemble kwa radical chira Jeremiah 29:7 say o man no amia urade medi mu komu no se mu kokodu krom ho a na se mu kotena o man no mu a wonya madwese mu nya maasese di kan de di ho no se mo hwehwe o man no yidie na se o man no di yi a musum be di yi se o man no se ya mususu bi be kan se o man ni asomdwe bi be kan Saniama enkoye ho a ibeka bisa se mutim nti nyankopɔ de wura Israel fo adwum se munya mai nti munya madwuse mukɔbɔ bra mote hɔ ebusia ga na ade ti ye ni ba bia kɔ ye de ni kyerɛ soro hɔ no mu a kasa wo mka no menti bi tese mali mente odi hɔ di fato go kora ena sese kɔfo bi se eno so kora wo moji wo kuro bi akoi ena wo de ho so kɔfa this side Cote d'Ivoire voza o mka say isi wakɔ one language sansana wotumi aka French bi and wo vo ayi ape na botumi aka owi ye de ni kyerɛ anafo fam so ɛpono da hɔ yi ɛhemfa de befa ahaya na yete te buso ya wose mene wo no itumi eyi bibi yi na se ye ntra hɔ masedua mfosa so fu Charles Adom da kwa ye kan za na so menim so hu bibi wo wie mu asema because asema Mordecai esno me okachire Esther no na ya asema hu hia pa but Mordecai oka asem no eden kan koma Esther no Esther edu ba bi na oyi ne ho ano oprebidie ayi ne ho na Esther yi ne ho ano ba bia me wedi uni say ye frame na se me kasa me kwa emra wo ha sei ntinu mbache wo mi ntinu nya no se hwe wo de tena ho wontumi nya de na va to bo adwe kai hu se wo papa wu wo ma me so wu wo ye janka eni se wo tena se na se o man ye hye ase a ase nyina hye obi ani ho bi ba se wan sori a kai na hu se oje bi fi baby beba e be free baby aba oje bi fi baby beba ni baby bompaye oje beba eni se na wo bobo no se nei me ye sofo a me ye clerk of the presbytery nyaminim ne entia akodi ho odimi akodi ho ga west ho no nyaminim ne entia saa mbiri bo ese mu free 2020 ya ko 2023 ho ba bi no odi wa ko se clerk ho bibi ho ya sa wo ye oye ti nyaminim wa ko no na so ko di na ye se kwa ko bi be ni de me ya ho hwia enye ya oje de beba oje beba patkai ibi fa ho kai kai so be say si form ani obrebeso ebre ninka so sa ye ninka so enti abusia bari biara nyame de wakokodu biara se ne watumi aware a nyame wo bibi pese wo ye wo ho aware ni mu nkwala no de mo hye wo nsa no ese wo ye bibi emre ye mu na ese wo sore na wo ye hu bibi se ne babi wonya woti eyadom eyadom hwe eyadom Bishop akonyo na hote za no akonyo ketu amte so eyadom na wo de te ho no eti ne ese wo ye no ese wo ye ese be yihu na me mitimi se na se de na me ya na adwo e kasa dabi we you hu se esa de na oba betrem se ne tie bia the day you drop the mic another more anointed amfo lesi a omu lesi ombu beba itebusia ese de nyame adono de amani di agro that's nyame obi bi obese ode yeye etu biara wutie anopa yi no mi se wanfa medua o my Ghana mu keke you be your mom man no se mre de se yi mu no ese yitimi sere bompae na Ghana yitimi fa na abato mu sei ai abato mre sei bi mu ani abere ekoba obi mu te se kwan bia so awoso mu tumi wi ni
di nyame kwa biaso dabi ene jabe tomu na nsu dabi hweyensi nyame a wayi bi pen no na ye tena ho sa anso say o hweyensi you are not going to sit down you don't go sit down you go pray you go pray doctor where dey nyame adom nyame adom meda yadam ase nyame shram ase dai nyame dia ku na wote ya no jeja na no ma menka hwe nkire no man kore ubenya no kwana mo oni some sign in district minister me ka use abo no aba wanti venture bishop ya wuso yeah papa say o sign ni birthday yes birthday kan ho asem me jiri say asem e da pono so yi Yania Christopher Negas. Esther chapter 4, yes. Yania Christopher Negas. Yes. Near on your Christo, no, no, Kahumbi. Yemu Yani Christopher Negas. So what did he say? We are Christo, we are Christo Nidia. One year no Casa. One no Casa. And Faho Kala, Kwan, Odo, Aquashasi. Bible say, Moye assassin sontine. Yen chine, we are see high. Say, I am Pebby Breno, ye the tree who say, ye GD4 Ghana, ye Christopher, my Ghana Christopher, my. Now, so Christopher do one a woman, and pair him the my Cadiano. A shrine, oh baby, a woman. In Pebby Brena, I idea the political ideology no effort general saying Christo Jenny. To Paulo to your say, Mumma Christo General, and Tinamu, baby, one Cassia political A and a political B party. Adjenin Tinayamu. Me yo Christo ni ai inso to de bia na mama me political atena ye mu dodo na te de wonye Christo ni kura eno na ma Esther na oman no mra no atena na dwene mu dodo sein oman no a jiwfo a obeboa wo no waje wo no enti ye keka nyina agidifo a ewo both political parties ni nyina ye keka political party bi e wo Ghana bi aka ho bi na mu agidifo na ewo mu no am de bi akwasi ada if I Bible kwasore dem ye nuanom kramofo so a efa Quran ekọ mosque fiada de bia yamba Christo adwene yamba Bible adwene na kitaye no entena mu bebre se no tena ya adwene mu bebre a no sa political me the self no esi adwuma niama omani yie. Well, we are all looking for the welfare of the country, but we say mefa binkum, we say mefa nifa. Yenya enemies. Say enemy be wo ho a enemy of poverty. Say enemy be wo ho a enemy of underdevelopment. And no na yemi enu nyina esese ye dwene. Na mo to de bia na ye ja eno no esinchen. Na we I don't know when so sa, I don't know wutie kakraka, I don't know wo say watade no anye ni say. Na ye ja ni esese nka ye ma ya dwene koso no. Ye ja no ho hwehwe yanka say ye die. Eno no nye Christo adwene. Eno no ye ma ye kanea enhyren. Eno no ye mwa ye ntimi nye asase so. And the office one na ye wo no enkyene. Say wo political party bu na election abato bebre. Na wugidi say wo party na wo mu no ye bi foforo bi a emfa enumunyam ni nhyira emre Christo a wo ye Christo ni anopa wutie adom program woni ene wo kasa empire hin wa ma wo Bible ni Christo su ene Christo a wonim no daddy e wo ba bi biara wo Esther wo ye jiwni e na adom bia pagya no akwakotena mapom akonwa so hwe ma wure mfi wo ho na wure mfi wo ma wure mfi wo ni se nema akoye ma wa kai ba bia ufi hwe ba bia moja bia ato wabodin emfa bebre no so fi aban mu na wo ba opposition na to de bia hwehwe nyame ave na so fu anya no kro he mesi ebi mu ba ayi na trebia na wo hwe se o mo kasa reduce na wo se o mo go to scripture na wo hwe some theological words we mo use then I ask myself say so o mo di mo na de no only time wa wode be kan doctor atiye ma refri o eno ni asem so o mo di mo nyina afutu sakra nipa o this is so hwe but en man so hwe ne mansa yema Christo adwene no yema Christo adwene ne tena ye mu bebre a so wo political A wo political party B yema Christo adwene no atena yim doctor say o kasande eno anse na Mordecai kan ye no because na Mordecai hu say o transi na say o ye komu a enema enkoyi is na edu ba bi say o mutumi sorry na mo fra mu nyankopon na mo sorry ye no e fra mu nyankopon no unyame tie wo eti yes 7 December ye ntra ho
Emma Okumbans. Yene yakro. Ye bompaye. Ye bompaye. Ye bompaye. Yambeje ne Ghana. So what you fa kraka ho na ye bompaye na. Idea ya. Ghana. Ye beto abey. Me ho sofo. Menyasa maintain am. Na Esther. Adan ne ye mekire ya adwen. Ene obi threaten se kon beba. O ma me nkire ma adwen na. Anasa de yen. Me ntiase na ma bi wa me ntiase. Wo other countries ye beto aba. Say asofo bompaye. Say the right choice. Adan na ye de threats ene ye bo hompaye. Aden obi meto abama na no o threat say menya anase say and say besi me didn't talk. What is this? I just said me and the come fra no as I say apart from see a bompaye no ye kodam no din na ya me wanwa say enipa umaye mienu na ba ko na ya de na utimi ka ba ko ye na utimi nka ya na no so nye that's the thing nti as a sampanimfo e wo krom ha no so ye hwe osofo ka ho bi te na o radio so no nti na me ka no nti sofo aba na ye se beto asori kura se yeto aba na me nya metem ho de o da na ekoto aba abato bible mu nti ye beto na me wogidie nso se with empire ye bono me can we and condemn empire aspect far from that but politicians no omunsusu nkasa na omo no omugina omo kansam no bibi ba ombayira ombedwane nti omunya isa na ema no ekomu a omabia mehu omabia eko aboa wo go to Liberia go to Rwanda omo achechire but e ka da omo anim no nyasem ketwa enti no yentu ono mfo se mumma kwan na yentu aba na nyesa na se yenya abato ono nto na mumfa batanga nya de a munka ni yenya ade tori bia ye ma ye refi ye ho se adekona yesese ye nyina prekɔ ho no eye enkoso a eni omanim akwan a enye eno ne ade yesese ye ma ya pre under development and poverty sane ye ma ne se ye bɛko a yesese ye nyina ye kono ye ho that's right no me no ya dwene nsia no nse ye atamfo at all ye after ye nyina so ya dwene so ntimi nsia da demo ye nyina ka bom se ai kwan be so na be fa hye be ni say be fa be kum be fa be nifa eno na be boa yen so okay fa wo de bra na me fa me de mbra of course e bi nso a etese ye kɔ ye ni mu no so sa idea of winner takes all no so se ye hwɛ ni ye efi se eye me won't me hu se wo hwɛ ni wadwene mu e ba mpae eye nkɔ so na mom I have been alright abusia baby a wo bia no I Adom 106.3 and if you dey wunya yi pa Esther chapter 4 the Mordecai ye no na wo se yen so ye wa hai enso ye bomodi ase betumi atu saa na mo no ye di saa adwuma no nti ba bia wo bia no ye di o man ekwa awurade nyankopan ni ya hira awurade se basa ya hia so de ye mpase ye hunu bi ebiri we se mu ye mpase ye hunu bi ye tu aba no ye mpase ye hunu bi abato akire no ye mpase ye hunu bi awusia ye bom pai wo Jesus Christ wo Yesu in the name of Jesus Christ of Nazareth wo Yesu Christ demo wo Yesu Cristo demo ewo Yesu Cristo demo anapɛ ye bompa ye pagya ɔmɛba san be ye musuo Yesu udrimo yetwam ewo Yesu dinimo enya dwuma ewo Yesu dinimo yare tom awurade ye bompa ye ɛko biara ya hyehyɛ adwemmɔne biara ewo bitimu Yesu udrimo enya dwuma ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu dinimo ewo Yesu dinimo ne be ye ntɔkwasɛm biara adwemmɔne biara ewo bi adwene Yesu udrimo Yesu udrimo Yesu udrimo yes ewo udrimo po ewo Yesu dinimo ntɔkwapɛ hum biara ɛtwo hum biara Yesu udrimo yes I know 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 ewo Yesu dinimo enya dwuma no weapon fashioned against us God what Jesus Christ give me a bomb in the name of Jesus Adom Ahengua yeshira wo Yesu Kristo dinimo yashia so de me basa basa ye ba ye Ghana hu hia biara ewo Yesu dinimo biara emfa nkosoma wo Yesu Kristo dinimo ye bomb pa ye wa sobje enya Yesu dinimo ade ba ko pe so ade ba ko so ampese ye bo ho mpaye minim se abato aye koto senso afi no ba wie ne sa ne ma no akwanhia so for ndra de ndra mani ya geni
o pay be a house anymore ya 37 ya so for car no engine free abeto kwan so engine e free car no abeto kwan so and jadam and car no so e da baby and nipa na free mu abeto baby ti say TV anim ho wawu on the spot on wawu free car no engine no free car no jadam private car. No, or the speed and answer why day. I do not know. I got the traffic light to be when you hope. Anymore, what traffic lights now? And Anna do back home. Now, one won't be an I don't. So we won't to me. Yes. And I will share a driver for fast drive walk room house. Yeah, bomb pie and I can't want some. So for year bear, Madame NY Isua, May 10 at the see for my Aban. Me show Tragator right. No beat the top speed. I be sound. Be Sam. Me pop bankrupt. Careful, Muhono. I'll be compare and send me a business. Me pop bankrupt. Me castle no bahobi. O chum ako. You see, anything I am one say sprinter a tour cycle ha air concert when we back as a aeroplane. Oh, me on pie. Yes, dream. As the home biara, yes, the amount of my private trouble. Accident biara. Yes, you dream. Yes, chemo. Yes, dream. Yes, yes, dream. Mama Biama no pe moja. Yes, dream. Yes, moja. German no. Yes, dream. Yes, dream. Yes, dream. Yes, in the name of Jesus Christ. It's so kind. Yes, Empire way saying, this is trust what company say about so for the idea Bishop as I can Busumi was a Busumi a month of appreciation. Yeah, okay. And yes, I see and Busumi just now what that Busumi. A sign next dimension. Actually, Bishop birthday. Bishop. Or we are also appreciate Bishop Biano because of yes, appreciate Bishop Biano. Ambulance. Can you what you man? Ambulance what you man? So for Bacho. Bishop quite also appreciating the ambulance. So appreciating one. We soon and need down pa. Sir. Babois. Oh, okay. Babois. When you can voice say we the leader you are meant also open answer no dey o dey anima wo ye see me birthday no kra me dey me answer me bom modern answer be boa ya to ambulance na dey akoma yin mo da fias and am ya say china yemma Nanka china ya better higher fund I special appeal so ambulance no and then the heartbeat there the heartbeat so was all don't know no but in all these years Wana Shanti regions you to be you know question say obi number ben na so obi person you okay number ben na obi person 0244 710 311 0244 710 311 Right, I was yanti mo yena mo papa papa so many years ya business and nay why shira bebrebe di amount and nay bosumia and I say bosumia we mo a month of appreciation na wo so wani kunu na wati no why mfa so di ama wo no we ne dana koma so person we na odi ko boa Shanti region wo boa is the region atobi di akwa koma wo it is now say o say boa Shanti region now boa ma bishop say and so di hu tumi bam and in bachowa so wafa number no edin abehu say Samuel Odami Labi Samuel Odami Labi edin abehu so ano na faboa ambulance na timi kwa ansa ya to aba no yes anyone ya ye kan wasem ye mwa na yina ntimi na ntimi contem because we are bible some pen away nim na ntimi nto same me gidi say e ba kakra de nti mo amodi kan de bia ba no ye damase mo nkoso mra na ye fa hye nyankopon on the bible say me koda afiase no mo amhwe me
okache bi so mo ma hwe me na se bi mo hwe me na na be na akoda hwa ya me hwe wo so mo anya ma munua no nkuma na da ho nti mo anya ma me e Colossians 3 say adibia moye no monye se moye amawurade na monye mama mani bishop ne ye de ama no e de amawurade when you had the bakwa kwato oil 500 Ghana cedi say ebo ho ban no fabra osuro bebo ho ban osuro bebo aye no kwasem wo de amawurade a wonya me obo ho ban so wa fesuo da so mani mu da wa ho ade afesuo osika fesuo oye no bi bo ade pa o utobi wa ho on to be on to go for it. Eji Bishop papa ya wuzu ansa. Nyamishra papa your selfless service. October humanity. October 4. Obi bia watie ni bia all these years 25 good years. Wa ye nshirama. Ono susu de dana kuma so no. A wo pese oboa Kumasi prisons. Eti pacho bomodia na mo ama no ne amotie no tie na tue ne mo momodia se mo so mo beba beboa. Aso for that say enye mo ama no ne nko say ye cry ye tie yi. Enam bibi so na ama ye obi tie ye nkra ampu na enam bishop so na enne ye ye tie ase wo tie ye. It is afuru nyina so mboa na ye mboa empia sa agenda kama yi. So obi so betimi abeto ambulance no bi so abeche no. Oh yes. Oh betimi ato. Ebia no obi a ready so person to ambulance ni bi. E de beche bishop e woni birthday hu so a. Ne de ko koma ayi asante village no. Eno so ba ko betimi aye. Nyamishra papa no. Na sika nipa to go abonten so hade ye ne ma se be hu hia no. Se do so. Aye kwan doctor. All right. Okay, madam ase nyamishra mo papa. Nyamishra mo papa why? All right, happy birthday to Mrs. Emilia Fahy. Fahy. UK from your mother, Mrs. Georgina Osei, and Georgina Osei, Teaching Grader Estate, Teaching Grader Estate, a ho and or tear, I say, neba, eba, and happy a year on one birthday in tea, Nema Meno, and ne, wishing a banner. All right. I was here. My catcher was a bishop, Yamea Doma, a watchna, and then birthday in Timpacho, Momo Diance, Mamma Tina, fish every brebino, Mumabua. And any other, I say, hello, Apostle. My wife celebrates his birthday, and she's 55 years. The day the Ruth Akusia Ejiwa Adu. Ruth Akusia Ejiwa Adu. And they and a birthday. Enti happy birthday to your mama Ruth Akusia Ejiwa Ado. Unyamenka no ho papa na wonhwe no so. Omone ho ban na adom enye kese e won so. E wo Jesus Christ dinimu. Amen. I say good morning Papa. Today 9th October is my son's birthday, Edwin Tete. He has just completed Accra Academy SHS. The family wishes him a blessed birthday. And Edwin Tete, wishing for you say happy birthday and your birthday. Where we school? And Omao, happy birthday. Ayua also on the money papa. PK was say, and one so new offer. Opoku and Nina Ba, the big sister, a fierce wa. Ochina, a birthday, and so happy birthday in advance. And happy 50th birthday to W01 Moses Apasa from Prophetess Sarah Dankwa. And I was here, Medibesia. Yeah, but you will say, I'm Adom.